Ikaze rero ku Mwete TV, uyu munsi turagiye kubagezaho uburyo ki igikoresho cyitwa GPS uburyo gikora ndetse n'ibyo gikora, ntimucikwe rero ni muri iki kiganiro kigufiya tubibutsa gukanda subscribe, like, share na comment, rero ntimucikwe ni mu kanya, ikaze mu kiganiro. My name is Muzindutsi. Here I'm going to show you some basic skills on GPS. This is GPS. Ndagira ngo wegere streamer neza urebe ibintu ndajya nkora. Reka twicare. Nireba. Streamer urimo uri kuyibona. Intoki zanjye zikuzibona neza. Uri kubona hano bitandatu uri kuyibona. Time, marker, mbere hari ukuntu ushobora gufata streamer ifunze, nkuko tubizi streamer bayifungira he? Bayifungira hano, sibyo? Ubu streamer ndayizimije, ndaza kuyizimya streamer ndaza nyatse hano, streamer ndayakije, ubibona neza. Ategereza streamer yawe yake neza, ategereza streamer yake. GPS yawe urabona yarangije kwaka, sibyo? Noneho iyo GPS yarangije kwaka, ahantu bayifunze cyangwa se ibintu wayifunze uri gukora nibyo byongera bikagarukamo. Urabona iyi ngiyi yafunze turi gukarekera area, none area irongeye igarukamo. Icyo turakora ni iki rero? Sasa turabanza tugende turebe ko harimo coordinate system of Rwanda. Tukiri aho ngaho, umuntu utazi GPS, ubundi GPS ni iki? Ayikora iki? Akamaro kayo tutarinjira muri systeme zayo. Ni global positioning system. GPS idufasha gufata amakorodone z'ahantu runaka. Ayo makorodone ukaba washyira muri soft, sasa ukaba wakora did plan cyangwa se n'ibindi. Coordinate, ivuze coordinate isobanura neza nk'umuntu waba utazi ijambo bita coordinate. Coordinate byanze bikunze umuntu uzashyira kureba ya GPS se tutorial ya GPS yazaba azi coordinate cyari cyo. Ntago ari ndavuze nk'umuntu ubonye iyo GPS akifuza kuba yayimenyera. Coordinate ni easting, nothing and elevation. Ibyo bya easting ni iki? Tubwire ubundi. Gusobanura neza. Iyo uvuze coordinate uretse gato munganireho gato. Iyo uvuze ijambo coordinate urumva uko bisa kose nimba ujyanye GPS nuko hari ikintu ushaka. Wowe ugiye kuri tere runaka cyangwa se mu gace runaka, hari amakuru wumva uhakeneye mwako gace. Mwako gace natuvuge uri kuvuga hari nk'igiti giteye mu isambu yawe nicyo ushaka, cyangwa se urashaka isambu yawe ingana iki. Iyo ikintu bita coordinate ni wa mubare uranga nyirizina ahantu ikibanza cyawe giherereye, cyangwa se iki cya kintu ushaka feature yawe. Isi yose ibintu biyigize bigiye bifite imibare biranga. Iyo tuvuze coordinate ni ahantu turi busange ya feature yacu, cyangwa se cya kintu dukeneye kiraba gifite iki, kiraba gifite measurement zikigize, cyangwa coordinate nyine tugenda dufata reference ku masatellite akaduhereza position nyayo niyo mpamvu twifashisha GPS kugira ngo iduhereze ya mibare iranga icyo dushaka. Akaba ari nabyo tugiye kureba ukuntu tuzafata izo korodone. Mu kukiranga rero ikintu tubona ni iki? Tubona position ahantu iyo ficha yacu iherereye, ya mibare ni izagenda ikahatugeza neza, ikahatugwisha nituyinjiza muri software runaka. Ninde cyane ingofero? Weda ni wowe? Aya kuva rero ufite imisatsi kandi gitanye ntaho narogora. Ubwo rero ntacyo turakomeza. Ubwo rero tuba twarangije gufungura, tuzajya kureba nimba harimo Rwanda coordinate system. Tuzaza dukanda hano kuri iyi yanditseho menu double click. Rimwe kabiri nakanzo kuri menu double click. Turangiza uzaza hano umanuke ujye muri setup. Ugera kuri setup ukande kuri enter. Umanuke ujye muri position format, kandi kuri enter. Urabona handitse user grid.
niwe uzemeza kuri user grid. Urabona ahantu handitse user grid nanone ongere wemeze kuri user grid. Urabona ahantu handitse UTM ongere wemeze kuri UTM. Noneho tubonye ngo Farse Easting dore ko ari ibihumbi 5,000 ibihumbi 500. Farse nothing. Ibyo bishatse kuvuga iki? Miliyoni 5. bishatse kuvuga ko izi ni coordinate twireferaho nk'igihugu cy'u Rwanda cyacu turimo. Bivuga ngo buri kintu cyose ukeneye urajya kureba ya mibare ikiranga, ya fiche yose urajya kurebera imibare ikiranga kuko kiri mu Rwanda. Urabanza ujye kureba ko igikoresho ugiye gukoresha iyo instrument yawe wifashije azi nka GPS, urebe ko ifite za coordinate koko uhagaze mu Rwanda kuko uramutse ugiye utarebye izazindi u Rwanda rufite rwireferaho wasanga ya fiche yawe uri gufata amadata ariko wazashyira mu mashini nko processing cyangwa muri software ugasanga byagiye nko mu uramutse ushatse gukora ama coordinate ari ku mupaka w'ibihugu bibiri. Ku mupaka rero habaho ibintu reference, habaho kwirefera nyine kuko ku mupaka urumva akenshi na kenshi hari connection y'iki y'amacoordinate agiye atandukanye ibihugu bibiri, ibihugu bigiye bitandukanye ari bibiri. Reka dukomeze genda kora pratique gusa kuri theory babwira sibyo. None ubwo turareba hano handitse Farse Easting nababaye ariko narebe niba ushaka akubure kubaho ntabwo nabikoze mbishaka David ntabwo abishaka cyane atari cyatumye natinye gukora ntabwo amushaka David narindi Marase mana arahenda. Okay, nta video mwayije ko ntacyo dukomeze. This is GPS. GPS rero irafunze. Mbere yuko uyikoresha urabanza ukayifungura. Reka tuyifungure. turayibona neza. GPS yacu igeze irafunze. Turashaka kumenya ukuntu bayifungura mu gifungo. Nahandi ukanda hano kuri iyi buto iri kure. Urimo urayibona iyi buto iri kure. Fresh turi kwireba. Uzakora iki? Uzazifungura. GPS uri kubona yarangije gufunguka. Yafungutse. Narangije gufunguka uraza hano kuri menu ukande double click. Menu uri kuyibona? Turi kuyibona twese. Kwanza bantu replace hari. Arrow in, find, marker, quality, enter, menu, page, out. Sibyo? Urakanda hano kuri menu double click. Uri kuyibona menu? Menu twayibona. Double click wayikanze. Nurangiza umanuke hano ujye kuri setup. Kande it. Nurangiza ukanda setup umanuke hano uheditinga hariya handitse Farse Easting. Sibyo? Uzakanda kuri enter. Sibyo? Ushaka editing. Urabona ushaka wahindura imibare wabishaka kuko kudushaka guhindura imibare turaza kuri muhindura ubwo coordinate z'igihugu wabuzihinduye. Turaza hano kuri done. Kande it. Esti muri kwibona neza fresh. Noneho twarangije gukora icyo bita gushyiramo Rwanda coordinate system zagezemo zo. Sibyo? Nizo zagezemo twe nta kindi dushaka turakwanda hano kuri quality dusubira inyuma. Izo coordinate ziri muri unit ya meter. Mita. Ushaka guhindura ugabishyira muri santimeter noneho santimeter. None nta kibazo kuri ita. Ariko coordinate ziba ziri mu ita Farse Easting in meter. Niho biba bigomba kuba biri. Murakoze rero gukurikirana uburyo ki wakoresha GPS. Tubashishikariza gukora like, share na comment na subscribe unakanda